So, ang baboy, maka-high blood yun na siya. No doubt, no? Maka-high blood yun ang baboy, no? Based on the research, based on recommendations sa doctor, no? And ang baboy, maka-high blood yun na siya. Tungkol sa ganun siya yung fats and all, no? And like humba, adobo, lechon, and spot, pag yun nga mantikaon, pag gayo. Pero ang chicken cordon bleu, wala labot, okay? No? Pero kabalo ba muna, makabugo sa din ang baboy? No? Dili man ingon na makabugo, no? Harsh sa kaya ang word nga makabugo. But muwag inana akong pasabot. But please, let me explain on this episode, okay? Hi, this is Owen, and this is Emoha Podcast. Actually, this is the response of the viral video regarding with the customer na dili mo bayad sa iyang food package, no? And I know dagan kay mga memes na nanggawa sa karon and other opinions sa mga tao, no? But please, hear me out first basin lahi ang ako ang reaction sa ilahang mga reaction, no? Now, please remember to hear me out because magawas na siya later sa atong discussion. And this might not be the normal episode sa ako, ano? It's because I like the other way around. Dili kay ko makisabay sa mga viral video, sa mga uso, no, kabantagin mo ano. It's because if 99% of the people is heading this way, and I really want to be particular with the 1%, why wala mo sila nisabay sa 99%, no? So meaning nagi mga tao na musigwe gid ba, no? So I really like those things nga napako sa 1%, no. And isa sa siguro na sa rason nga no dili kini sikat akong channel is because I have that small percentage of the people or my target people, no, or the strange people kumbaga. But just allow me to discuss further because I have my few pointers as well, and you might learn something at the end of this episode. So, basta di ganahan mo, no? But before tayo magsugod, no? Atong pamainahan kung kinsa tong sponsors. I think dili kay na ako elaborate ang story kung nasa viral, no? Dili na ako na siya i-detail ko na ako pag-istorya, no? But kabalo naman na makita na siya sa internet, ma-search na ninyo on maybe ang ubang tao siguro nakabantay na siya o nakakita na siya, no? But just a quick context lang kung ano nag-istoryahan ito, no? So, actually, si buyer wala ning bayad kay gamay pa kuno kay sud ano, and then actually the food package is 18,000 to 19,000, no? And with the food package including na ang isa ka lechon, ang duha ka prutas o 8 ka sudan, no? So basically 10 plus 1 kumbaga kung naay usa ka lechon, naay duha ka prutas ug naay 8 ka klaseng sudan, no? And the highlights ang chicken cordon bleu and then mention pang bami and everything, no? So nag-mention pa si buyer na nag-expect daw siya mga 50 to 60 person for the package, no? So kumbaga ang katong package nga 18,000 mo cater na kuno to 50 to 60 person, no? So karon since wala man ning bayad si buyer, so karon ni sulong si seller, nag-live siya sa video and then naningil siya ni ato siya sa balay kay maningil siya, no? But ang buyer wala gid ning bayad is because gigamayan na pagud siya, no? Kumbaga dili gid kuno worth it ang 18,000 kuno. And then nangila daw kuno ang seller kung ano inana ba kuno mo pag-scam kuno ang ilahang product, no? So karon na-issue dito about trespassing ang seller, ang ano ning sulong siya with the live stream niya. And then daghang kay nag-mention na ipatulfo dito and then everything, no? And nag-mention pa ang seller na gwapa kay kuno si ma'am and then dato kayo pero wala ka bayad sa iyang balance and everything, no? And nakalitan daw si ma'am na pagkadato, no, kay ako na siya yung foreigner and mano ko siya skinsa na hindi siya kabayad sa iyang ano, sa iyang balance. And actually that's the synopsis or the summary of the story. There's a lot of legal actions kung sa inana, but I will not talk about the legal actions, no? But and anyway, my perspective is not about between the two parties, kung si buyer ba o si seller, no? But my perspective is about in the food industry, no? Taod-taod na sago sa hotel, taod-taod na sago sa bar and restaurant settings, no? Local and overseas. And I really want to talk about the areas of my expertise. So basically, na-adyo ko diyan napita for pila ka years ako diyan na nagtrabaho sa food industry, no? Nasa ko gi-coach ka po ng isa ka fast food, no? And they are doing well with their business and medyo okay kaya ang ilang negosyo. And one of the struggles of the frontliners sa business is like mga waiters, mga cashiers, mga supervisors, no? Basta naka sa operations, naagyo kay mga direct contact those to the customers. And one of the struggles actually is how to handle guest complaint. Isa gina siya sa mga struggles dyan, no? And muna siya similar situation between the buyer and the seller sa viral video, no? And actually, a guest complaint is really a pain in the A. Kumbaga, pain in the A. Diba? So, guest complaint is really pain in the A and magmakayong kalisod yun, no? But it's really needed in the business and I consider the complaint is a gift. But in reality, dili gud ganahan mo dapat og complaint, diba? Lisod kay i-handle mo suko na kayang customer, diba? And like I said, complaint is a gift to the business. And ngano dili ta ganahan mo dawat a gift, diba? Giregaluhan na ganita, pero dili pa nato dawato, no? And mo lagi kay complain, diba? It's a bad gift, kumbaga. So, ngano nakaingon man ko na gift na siya, no? It's because that's a feedback, no? And di na nimo matarong ang imong business, no? Meaning that's your flaws in the business. Muna siya yung mga downsides imong business kung nakay complain, no? If tagatag nindot na recommendation, then atong dawato, no? But if tagatag mga bati na mga feedbacks, then ato lang i-reject na to. Then, why? Diba? Ngano i-reject mo na nato? So,
if kawan pa mo nakadungog sa ako ang podcast, nakaletson ko sa previous episode, naka-mention na noon. So, naka-mention ko sa last episode na ako about demand and supply and also the problem solving, no? And I think muna siya, no? The complaint is the problem and you need to solve it, no? If na ay problema, then na ay demand, di ba? If na kay solution, then na kay supply, di ba? And muna siya demand and supply and the problem solving skills. So basically, that's your assessment if your business is doing well, if na kay feedback, di ba? If na kay complaints, if na ba kay mga recommendations, di ba? And of course, problem is always be part of the business. And I think kabalo naman gitaanan, no? And even problem is always part of our lives, siguro. Wala problema din, di ba? There's a meaningless life kung wala problema, di ba? So, but anyway, but my point here is that why I consider complaint as a gift. But of course, makaingon siguro mo ba na makita man siya sa rating, munang dili na kailangan na naagi mga bad feedback. It's because makita na sa rating, dili ta kabutog 5-star or maybe 3.5 or 2 or maybe 1 star lang. So, isa na siya sa mga considerations, no? Well, it's really a different topic regarding with the ratings but could be related to the feedback is because mo man na siya, no? But I can make a different episode na lang, no? Depende sa kung mo-comment mo or ganahan ba mo ana, no? If ganahan mo na topic about low ratings and everything, no? So, I can give you that one. I have some pointers po nga. Pwede nimo na makatunan ang ato nang himuan og laing video, no? Depende kung mo-request mo. Di ba? Wala siya demand sa supply. So, mo-request mo, din ako nang himuan. No? But anyway, back to the topic about sa complaint. So, the question here is that, how do we handle guest complaint? Tricky kaya na siya. So, sa katong akong mga supervisor before, ako nagipang tudluan, daghan kig mga formula and how to handle guest complaint. But I will discuss only the HEAT method, no? So, isa na siya sa mga nindot po na mga method on how to handle guest complaint. What is HEAT method? H-E-A-T, HEAT. Mawag Miami HEAT. So, let's start with the letter H. No? H stands for hear them out. No? You need to listen to your customers. The more na dili nimo sila paminawon, the more na mas kilit na no ng issue. And then, mas mo grabe pa yun ng issue, no? It's because customer have the right to give you feedback, to give complaints and everything, no? So, it's up to you how to handle it, diba? I know I use the word hear them out or hear me out sa ako ang intro. And akong pasabot actually is just to listen, no? Understand your customer. Not really hear, but instead, you need to listen, right? So, you need to understand your customers and why ning-complain siya. But in the viral video, magod, lahi na no, because the seller, mo siya na no nasuko, it's because siya na no dapat paminawon, but it should be in the other way around, diba? So, maglahi na no. So muna siya, ang H, letter H, is actually hear them out, no? Or listen, diba? Kailangan na mo sila paminawon, okay? So, that's for letter H. Let's go for the next letter. It's letter E. E is for empathize, no? So, unsa mag-empathize, no? Or empathize. Ano ba mga staff na ko sa empathize, no? So, empathize is actually similar to sympathize, no? But empathize is more deep. So, kumbaga makiyon kang if na taong napakong and then you acknowledge the situation na napakong siya, then that's sympathize, no? But if na napakong and then makaingon ka ba na sakita na hiluya sa nimo na unsa ka sakit ba unsay sakit, diba? And then tagaan mo siya unsa ka sakit from 1 to 5 or from 1 to 10 unsa ka sakit, no? 8. So, diba? Muna siya empathize gid actually, no? So, muna mo siya og you feel the other person, kumbaga, no? So, you need to feel your customer as well, no? And sympathize is just actually acknowledging the feeling, but empathize is really feel the feelings, you know? You feel your customer kung unsa gid ang feeling sa customer na, no? So, di na siya magsugod ang imuhang mga sorry, di na siya nimo ibutang ang imuhang kuan, especially when you handle guest complaint, when you have that empathize moment, no? Na tagaan na nimo siya og kanang mga apology na, ma'am, I'm sorry, ma'am, nahitabo ni, nakasabot jud kasi mo pasabot, diba? And you have that twinkle, twinkle, little eyes din, no? Diba? And all, no? So, muna siya imong gamiton in terms of handling guest complaints. So, that's one thing, empathize, no? So, empathize is better rather than the sympathize, okay? So, it's H is for hear, E is for empathize, and the next letter is letter A. A stands for act or action, diba? So, you need to do something, you know, dili na pwede na minawa ka permi, mag-sorry-sorry lang ka, din ha, di ba? Na wala kay buhato, no? Na ma'am, sorry, juga ma'am, no? Kasabot na juga ni mo, may kay ka ana, no? May kay ka maminaw, may kay ka mo empathize. But again, wala kay action, no? So, you need to do something, you know, no? Do something with the problem. So, dihin na ni ang mga solution part, no? And makasabot sa tausahay na dili gyud tanang solution nga sayon, no? Dili gyud na muungot ang mga tao usahay is because they don't have that resources usahay, no? Wala sila kabalon sa pag-handle ani na situations, di ba? Because some of the people, they're not really so equipped in giving solution, no? And in my experience, nagi mga complain na lisudyo ka i-solve and usay maka-exhaust gid ba in mangita mga solutions gid sa customer, especially sa customers, di ba?
So muna siya mawag makaingon ko nga dinhi na part is lisod-lisod din siya, especially when you do something or maybe the resolution part, no? Sometimes napag yung mga situation nga almost nearly impossible na gyud, no? Nagay mga problem na lisod jud kayo, no? It takes practice gyud to get the skills. And yeah, but anyway, napo yung mga problem na makayuntag recurring problem, no? Meaning sige pagbalik-balik na siya na problema, no? So imong buhaton is that you make a generic solution and then from there you can work around with the problem kay usahay na may dili good same nga problema, di ba? But at least you have already your thought process on how to handle that guest complaint or this kind of situation. It's because na may recurring problem ana, it's because you have already the generic solution. Okay? So, muna siya, an action, no? So diha ang action part, diha nimo ang mga resolution and everything, no? So that's the letter A. And the last letter is letter T, stands for thank you, no? Di ba niyan ako na complain is a gift, no? So this is the time where you need to thank them, no? You need to thank your customers. Na ma'am, sir, salamat kayo sa inyong mga feedback and everything, no? From there, ma-improve ang mga serbisyo sa inyoha or sa imoha, no? And di ba kung dili ninyo, tis kabalumi na dinha mo improve ang among product is because you give feedbacks, right? So dinha pa lang daan, no? You think ang customer dili na mo kalma na, no? Na makaingon sila na, wow, di ba? Gipasalamatan pa noon ko. Nag-complain ko, pero gipasalamatan pa noon ko, di ba? So, dinha pa lang daan ba, no? Dili na sila musuko sa imuha. It's because pasalamatan pa naman sila. So, they are also contributing your business to improve your business, di ba? So, basically, muna siya makaingon ko nga, complaint is a gift. And also, you have the bigger chances of the repeat customer. Kumbaga, it's because, kawan na tanang tao, normal naman yun nga, nag-complain ng mga tao na mga ratings, na mga 5-star, di ba? Kasi matanaw ka sa kanang mga shopping kuan app, nagay mga 5-star, mga 3 stars, mga 4.5, no? Kakabalo kita na nagay mga complaint yun ng mga tao. And dili gid ka kaingon pod nga perfect kitanan. But again, because of kabalo ka saan mo pag-handle sa guest complaint, then most probably na kay mga repeat customers sila. So depende yan saan mo pag-handle kita. No? So I don't know, through the viral video, if ikaw mo inana nga seller ka, and I don't know, some people siguro mo palit sa iyaha, but some people dili na mo palit is because the trust ba, no? And dili ko comfortable or mga customers dili comfortable mo palit na noon, it's because, di ba, kanang dili na ko, wala ko salig, di ba? Kaya ba sige viral niyo ko, di ba? So wag mo inana pa lang daan, lain, no? Lain ang connotation sa ubang tao padana. And also nasa ito yung panahon ba na ako yung customer sa una, no? And my early age, no? Nako sa hotel sa una, and then I breakfast, and then nayab-an ako siya kape si ma'am, and then puti pagid niya si Nina, and then napasok siya. So kaya nga ko nga kana ba napasok na gud ang customer, no? Dako kay kog singot ato is because you know dili gid comfortable sa go nga mo deal sa iya is because nakasala na lagi ko, no? But we have already the idea on how to handle guest complaint, and after all si ma'am pa noon ning duol nako kitagaan ko 100 nga tip, and that was my memorable tip gyud kay nakatulog gid akong luha ato. And again mawag makaingon ko na wow, no? It's because of my training. Then that's the time na nakahandle ko a proper guest complaint gyud. Mundo siya makaingon ko na one of my difficult guest complaint gid sa ato, no? And akong gigamit na method ato is dili ang heat nga method. I have actually a deeper method good on how to handle guest complaint, and heat is actually one of the solutions pod or the tools and how to handle that guest complaint. But napud ko ilaing ko, ano. But if ganahan mo discussan nato na in other videos, and you can always comment that, and also together with the ratings if ganahan mo kana siya, no? I think muna siya imuhang ko ng heat method, no? So just a quick recap lang kung unsa ang heat method. H is for hear them out, E is for empathize, A is for act, T is for thank or thank you, no? Thank them, no? Heat, H-E-A-T, no? And I hope no, si ma'am seller nakabalo siya sa iyang customer, no? Because this is actually a different situations na sa ilahang kay tungod na abot na magud sa live, na abot na sa social media, and then bati na ang situation, no? But siguro from the start pa lang tani, no? Naklabo na ni ma'am seller kung unsa gid ang ganahan sa customer, no? Iklabo na tayo ni seller na pila gyud ka tao ang makater ani sa iyang food package, di ba? And this is the bonus tip actually sa katong mga taong mga naglutog mga inani, no? And the average capacity lang gyud sa tiyan sa tao or pila gyud makonsume nato is more or less around 1.5 kilos. Na ibang dagog kaon, na ibang gagmay kaon, no? But average is more or less nasa mga 1.5 kilos, no? Together with the water, together with one. So, naimnana, no? Depende na po kung uban dagog kaon. So at least kabalo na mo daan kung saan pod, no, pag-gauge sa imong product na okay kani siya nga product intended for inani lang ng mga tao, di ba? So dili ta makaingon ana ba na sala ba day nako ma'am na dagkog kaon ng mga bisita, and again that's
that's not really the professional way to deal things, di ba? So, and muna siya akong pointers na gano'n na. And customer is not always right. Okay? But there always be prioritized. Kung dapat sila would i-priority na to, customer first good. Sila may unahon na to. That's the center of the business, the consumer or your customer, di ba? Mo consume sa imong product, di ba? Whether it's service or a product itself, Dealing with the humans actually are the vital of the business, no? Like, because customers are all humans, employees are all humans, shareholders, business owners, they are all human, no? And so basically, doing business is dealing humans, kid. So magmugin ng inana. So again, you need to customize also your product or your service to your customer because they're human, di ba? And sa sugod pa lang tani, dapat nag-istihan na sila na, ma'am, mo na gini akong capacity sa akong kuan, di ba? So nagsabot na sila sa presyo, sila kadaghanon, everything, di ba? So yeah, I think muna na siya, no? And so my final thoughts before I will end this episode. First is that ganahan lagi ko matabang sa food industry since pandemic man gid ba, no? And ang tourism and the hospitality and the food industry is really so down. And at least man sa dili sa daynana when we do business with our customer or with other people, So mula na akong wala ganahan, no, na si Ma'am Seller noon may pinakaisog nung kaayo sa iyahang buyer and si Ma'am Buyer sa na dili mo suporta sa mga gagmay na mga negosyante, no? And then akong point ba is that tinabangay lang tani, no? Dili ko ganahan na madaot pa nga ang pangalan nga chicken cordon bleu kabang Christmas, no? Kay for sure daghan kay magluto kabang Christmas about chicken cordon bleu and then muna na madaot na no? And basig every time na you do business pangayon at tagresibo from the baso. And again, kabalo na ta sa community or sa memes sa mga tao, especially the netizen, no? Tagaan mga malis tanan, no? And muna siya. So and that's actually my first thought, no? And my second thought is actually na ang baboy makabugo magino. So I think wala ka na to na natubag, no? And again, sorry for the word nga bugo, no? Harsh sa kayo na. What I mean about that statement is that when our emotion is high, their intelligence is low, diba? Kung ma-high blood ka, dili na makakontrol sa yourself, and then you can make a hasty decision, and again, you will lead to a bad position kung kabantay mo, diba? And like kato siya, nagit siya mga legal actions and everything, no? Na kung napaungan ka sa imuhang pananaw, kumbaga, no? Kaya nitaas ang imong emotions and then high blood ka. And ang baboy na makabugo is just like an analogy lang ginako, no? I'm sorry, but dili gina siya, no? So actually, kaon lang gitag baboy, no? Kaon lang gyapon tag unsa atong mga ganahan, no? Actually, mo ni sud mo ganina, baboy mo kaon gyapon ko, but my point is that nagi times na dili man nato makontrol ang atong self, no? And let's try lang yun to control our composure as much as possible. Mahimo lang yun, no? I-control lang nato ang atong kuan, the way to may istorya, di ba? And everything now, may istorya lang magitanan, di ba? I think diha lang matapos ng episode. So please comment or share if namoy nakaton na episode, and you can always follow us on Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Facebook, Instagram, Pinterest, and Buy Me a Coffee. And also, we are available in Kumu. And mula na siya, no? Basta ayaw lang kalimti. Basta magluto, maglimpyo, manghugas, magdaba, magkaon, mag-inusara. Kaya na podcast para sa imo, ha? I'll see you in the next episode. And you know that I always love you. Bye-bye.